Ino niyo mbica ya migunda ya aikari aria maikaraga hugururu-ini cia Rũĩ rwa Nzoia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bunyala kaunti-inĩ ya Busia, rũrĩa thutha wa mbura nene kura icũngĩrĩirie rũĩ rũu kuna na kũthereria mĩmera iria aikari a gĩcigo gĩkĩ marabandĩte. Sisi tunakuanga mwezi wa 5 tunakula maharagwe. Sai maharagwe tuwezi tukakula, imeenda na maji. Ikifika mwezi wa 7 tunakula mtama, tunakula na mahindi. Sai hakuna. Hiyo vitu vyote vimetokomea na maji, ambapo hata sai siwezi enda kwa sababu maji sai inanifika kwa kifua. Aikari aya magĩkũa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu thikũ ciũkĩte, mugĩte monoreirie binya wao mĩgũnda-inĩ ĩno makĩbũthĩra mbeca cia ngombo, na rĩu mwĩboko wao wa gũcokia baida na mabote kũrĩba ngombo nĩ ta ũkinyĩte mũthia. Nimelima viazi nusu eka, nimelima vitunguu nusu eka, nimelima nyanya nusu eka, na hiyo yote nilichukua kwa loni. Sasa hiyo ni mategemeo yangu. Sasa vile ni maji imeharibu hiyo viti yangu, nitakuaje? Unapata kama mtu kama mimi nimeenda nimechukua loni, nikilima huu mpunga. Hasa saa hii unapata kwamba siwezi nikalipa loni. Thegia na wagi wa irio cia kimera, nyumba cia aikari aya nĩ ithereirio nĩ maĩ, kũrĩa aingĩ mathiĩte kwetha wĩikaro kambi. Na wale walikuwa wamelima, maji ilikuja kwa wingi hadi ikaingia kwa chakula zao, hadi hata huku hakuna mtu sahi. Watu kila mtu alihama saidi za huku, maji imeingia kwa maboma, watu wote walikimbia, alienda kwa kambi. Tegemeo letu lote limedidimia, maji imefanya nini? Imechukua. Kwa hivyo tunaomba serikali ikiwa inaweza kuwa na njia nyingine ya kutusaidia, itusaidie. Magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao arĩmi aya morĩte thirikari ĩmaririkane ibinda-inĩ rĩrĩ, makĩenda mabũrwo njeki na kũndũ gwa gũikara rĩrĩ thukuru irabingũrwo Jumatatũ, o ũndũ ũmwe na kũbeo irio na indo cia mabũthĩro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy Wadia wa Mũrĩithi.